ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 98 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 10 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо миёна, гирдаш маҳкам аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 98 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода, дуюм микрорайон. духонага квартира дар панҷум ошона қарор дорад. 70 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 310 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. якхонага квартира дар шашум ошона қарор дорад. 32 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, бозор дар наздикиш аст. нархаш 245 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. духонага квартира дар панҷум ошона қарор дорад. 53 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 264 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. духонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 56 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 165 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خونه فروشی در شهر خوجند 19 میکرورایون. یک خانگاه کوارتیرا در 6 اشونه قرار دارد. 50 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون صادق در نزدیکیش است. نرخش 290,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر وحدت 3 خانگاه کوارتیرا در 8 اشونه قرار دارد. 76 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی روی کلون بازار در نزدیکیش است. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 249,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون سینو 2 خانگاه کوارتیرا در 2 اشونه قرار دارد. 50 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонت زمانوی تامین است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 350,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر حصار 6 تاتیق زمینای 2 در خانه آب و سویتش هست. حجتاش 100% است. کوخنی بانیا درختای میوه دهنده را دارد. گردش محکم است. نرخش 155,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون شامانسور 1 خانگاه کوارتیرا در 9 اشونه قرار دارد. 64 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 310,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز همه کس سلامت باشین. الله نگهبان همه ما شما باشد. خیلی دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده خیر.